Segunda-feira, ia capela Urubadan, família Husi Matibian Manuel Sarmento, halo missa requemba Matibian Manuel Sarmento, nia isin mate, e aldeia Hautoho, suku Asubilitoho, posto administrativo lekedoe município Ileu, molok lori bahalot, e fatin descansa icus, e cemitério Kahisai. E homília amo celebrante, Padre Kinmin Jo Hassan Paul, BMC, atete, ia fati nebe sirahela imemos sehelaba. Ia fati nebe siraba imemos seiba. No husi mate makita pasa moris idaharema Roma husi ohimba oin. Os iha hau amamyong mai iha pati wain. Lai karik hau de ambai mikatag hau ba hadia pati mai. Wainira hau ba hodi hadia una pati mai. Hau se shilahikas mai. 호딜로리 이미 포하우 누레이 하파티네베 하우 헬라 이미 모세이 헬라바 마파티네베 하우 아투바 이하테네우나 발라 도메 테암바 미야 나이 하밀라 하테네 이따바 루스 호이사 미릴레 하테네 달라 하우네 달라 Ia fatin hanesan o anu se matibian sente triste, tamba lakon amandiak ida ia siralet, no dar figura no aihun mahon basira no família. Sentimento tamba ami lakon no ami triste, família varak, indorong me acompanha ami, devi ami suga, acompanha bern, tamba ami wangkiak, tu falu, ebe indorong, ami lakon ami be. Manuel Sarmento moris iha kirikei loronen fulan mayo tina reunida tusia ning nulu oan husi malikoli nobi Luis sira mau aling hamutuk na insanulu no matibiang maksai hanesan oan dahulu kusi mau aling na insanulu iha tina reunida tusia walau nulu resinen to o reunida tusia sia nulu resensia Maktoban Manuel Sarmento mos hola parte e a frente clandestina holuta hirakne governo Timor-Leste considera ona matibiang ndar veterano ho grau 4 a 7 e a lista veterano tinan rihun rua sia matibiang sofre moras complicado durante loronwalo honune família decide lori bahalo tratamento e a centro saúde namoleso liquidoe mas bela consegue salva matibiang ni vida tamba plano maromak niang hanesa mistério ida bai maida ida matibiang hakotona is ia sábado loron ida fulan fevereiro tinan rihun rua ronulu resen lima ho idade nem nulu resen lima husi kela fen caben Santina Sarmento ho oang nang neng ia mundu ho di bamori samutu ko maromak ia nai nia kadunan santu